Dobar dan. Tema današnje prezentacije je aktivacija PubliSell partnera registrovanoj na PubliSell društvenoj mreži na PubliPoint partnera, odnosno na aktivaciju da radi na platnom nivou i da svakodnevno prima reklame. Kada otvorite vaš back office i kada ste registrovani besplatno, u vašem back officeu će pisati da ste PubliSell partner i pisat će vaš datum registracije. Kada kliknete na link Upgrade, otvorit će se nova stranica na čijem dnu će ispred praznog polja pisati voucher kod. Kada stanete na to prazno polje, tu se ukuca broj vouchera koji ste dobili pri kupovini vouchera. Zatim se stisne na Upgrade. Nakon toga ponovo će se otvoriti početna stranica vašeg back office-a na kojoj će sada pisati da niste više PubliSell nego PubliPoint partner, odnosno da radite na platnom nivou. Takođe u praznom polju ispod datuma registracije sada će pisati vaš datum nadogradnje kada se to promenilo. I sada možete početi da radite i da primate reklame i videa.